6,96. Ponovo subota, ponovo TV Dalmacija. 6,96, niko drugi nego ja, Miki Nopling. Dobro večer. Kako ste? Dobro ste, sigurno ste dobro, a večeras imamo specijalno iznenađenje samo za vas. Neću vam ga odmah otkriti, nego ću vam reći, ovo što ste malo prije vidjeli, to je Nopling. U četvrtak je bilo ludilo, a vidimo se sad dalje. Sad ćete prvo pogledati dva spota, dvije splitske kraljice koje su prepunile arenu, blablabla. Severina i Jelena Rozga. Ajmo, peglaj. Eto ga, vidjeli ste kraljice, to je to. A sad, današnje iznenađenje. Znate da je meni u goste najdraže kad mi dođe plavuša, plavih očiju, to ja onda poludim. Šta ću? I upravo mi se to danas događa. Sad zadnje ove emisije sve su bili neki muški, neki rokeri, neki opaki likovi, a danas nam dolazi jedna duša. Svi ste plesali, svi ste pjevali uz te pjesme i svi ste uživali u njenoj glazbi. Nema tuluma, nema rođendana na kojemu se ne sviraju njene kazete, još uvijek CD-ovi, pržene snimke, ko zna šta. Šta da ja sad rečem, ona će vam sve predstaviti, a ja u stvari sam dobio upravo jedan telegram kojega ću sad pročitati. Evo, gospodin Barack Obama, vi znate ko je on, mi kaže da mu fali jedna plavuša. Kaže, plavuša otišla iz Amerike, vratite na nje. Ne može. Ona je naša, ona je Hrvatica i ona je niko drugi nego Tatjana Matejaš Cameron Tajči. Pljesak molim. Dobrodošla. Izvolite, evo poljubac. Hvala puno. Izvolite, sjedite. Smo, pa nećeš mi valjda sad govoriti vi? Neću, normalno, ovo ja uvod da se pravim da sam fin. Dobrodošla u emisiju. Krasno. Dobrodošla u Split. Baš mi je krasno ovdje. A, nije danas baš neko sunce, a? Pa ne, nije, nema veze sunce na nebu, sunce dolazi iz ljudi. Pa ovo niste mogli bolje čuti. Tajči, evo, ti si ovdje da najaviš svoj veliki koncert. I svoju veliku turneju praktički. Tako je, ludujemo s dušom. Tako je. Super, ja ću skiniti očale tako da te bolje vidim, a i da tebi nije glupo razgovarati. Ludujemo s dušom, znači hajde da ludujemo s dušom. Sad nam to mora malo objasniti. Pa eto, znaš šta, evo baš sam rekla svojoj ekipi, mi već živimo tu priču. Eto, skupila se jedna krasna ekipa, putujemo po Zagrebu, Ljubljani, Splitu, bili smo čak i u Beogradu i ludujemo, stalno se smijemo, sjećamo se nekih tih uspomena, na koji način su nas povezivale te pjesme, danas pjevamo u autu svi zajedno. Jer ima nas 8, dva auta idemo. Ali onda se i zapravo preko dana toliko puta rasplačemo jer baš osjećamo tu dušu i povezani smo s tom našom dušom. Eto, i to će točno biti koncerti. Malo u malo većem izdanju, naravno, ne za auto, nego 20.000 ljudi. Tako je. Prodaja karata će krenuti brzo, ali u stvari to je sad nebitno. Ono što mene zanima je kako si ti uopće došla na tu ideju da hoćeš ponovo svirat opet nama ovdje. Jer u Americi imaš uspješnu karijeru i pjevaš na engleskom. Pa to ti sad govori na engleskom jeziku, pjevaš. Da, sad ćeš mi opet zezati. Neću, ja ću ti reći da je meni to vrlo slatko. Meni je to super i to je normalno. Ali znaš šta, mene su od malena svi korigirali. Kad sam ja pjevala, svi su mi nemoj ovak nemoj ovak i, ja sam uvijek imala taj stil. Tako da nije to sad samo što sam se vratila iz Amerike. Ma znaš šta ću ti reći, svi hrvatski pjevači, svi oni koji se smatraju boljima, svi govore trebaš mi, razumijete, tako da sad ne govorimo protiv drugih, ali to ti ide tako. Ali znaš što sam primijetila, čak i u miksu pitanje. Jer u našem miksu baš se smiksaju te t i s drugče nego tamo. Istina. Kako mi je to palo na pamet? Pa baš zbog toga što i meni je, ja sam se preselila u Cincinnati, Ohio, koja je jedna metropola, mislim nije. Dobro. Ali preselila sam se tamo zbog, eto, moja djeca tamo imaju jedan smireni život. Zapravo, kad smo se preselili tamo, moj tata je mene nazvao, on je tad bio on je preminuo prije 5 godina i rekao je, Tajči, pa ti znaš gdje ti živiš? Ja ne znam. On veli, pa ti živiš blok dalje od Ludlow Garage. Sad oni koji su muzikologi, oni će znati da su u 60. godinama, taj bio Ludlow Garage, su najveći bendovi tih 60. godina, hipijevci, svi tamo svirali. To je blok dalje gdje sam ja. U tom Cincinnatiju, nažalost, nema naših ljudi i rijetko se nađemo i pjevamo. Što je u LA-u i New Yorku bilo svakodnevnica, praktički. Tako da mi je ovih svih godina strašno to falilo. Znači, od kako sam u Cincinnatiju, zadnjih 6 godina.
Tu i tamo bi se s našim ljudima našla. Ima jedna moja Maja s kojom sam ja u Cincinnatiju, koja je zapravo Maja Brličić, sestra od Hrvoja Brličića, koji je vaterpolista. Tu je bio, onda vidiš, vidiš kako svijet mali. Nisam to, meni sport nije baš, ali dobro. I nas dvije tu i tamo zapjevamo, ali nam fale ljudi. Fale nam ljudi, znaš. I onda sam ja stvarno rekla, jednog dana ćemo otići i napravit ćemo, pjevat ćemo svi zajedno, napravit ćemo veliki tulum u Zagrebu, u Splitu, pa gdje god ima ljudi koji žele pjevati. Tako je, to ti je odlična ideja. Evo, ti si snimila ovu pismu 2 zvjezdice ponovo u Nashvilleu. Sad ćemo mi to pustiti gledateljima, onda ćemo pričati o tome. Ajde da vidimo spot. Yeah! Dvije zvjezdice, to je to. Eto, Nashville. Kako Nashville? Još jedan put pjevam da čujem. Dvije zvjezdice. To je Znaš šta, ja sam imala par ideja za taj prvi singl, jer želimo napraviti 3 singla za priprema turneje. I imam neki original, imala sam neku ideju za duet, ali znaš šta, turneja je, idemo obnavljati stare pjesme i stare uspomene. Onda je najbolje zapravo i prvi singl da bude neka stara pjesma uz koju smo emotivno povezani. A ja sam najviše emotivno povezana s te 2 zvjezdice. Ja sam napisala blog na tu temu na tajci.net, tajci.net.net i nažalost nije još preveden. Ma kako ne bi znala hrvatski, pa daj, ajde točka. Baš sam ispričala cijelu priču kako je ta 2 zvjezdice bile od početka, samog početka moja najdraža pjesma, kako ju je na Jugoviziji pjevao Mastimo Savić s promijenjenim tekstom. I tako da sad nakon tih 20 godina, i tu pjesmu sam ja često znala sebi na klaviru nekim, kad su klinci zaspali, kad mi je stvarno došlo teško. Pa dobro, i to je istina da ta tema pjesme s drugom si ti stavom sam ja isto često došla u nekakvu kombinaciju. I samim tim što sam daleko od doma, od starih prijatelja, s nikim se ne moram naći na kavi pa da se malo prisjetiš tih uspomena i tako. Gdje se rado osjećaš tih uspomena? Sad ću te malo pitati o toj prošlosti. Slavnoj prošlosti. Jel se rado sitiš toga? Je ti to ostalo ko super i kad si tek otišla ti bilo žao što je to prestalo ili kako je to išlo? Znaš šta, nikad mi nije falilo sad neki glamur ili nešto nekako ta slava. To mi nikad nije falilo. Falili su mi ti lijepi susreti s ljudima, lijepi koncerti, sviranje s dobrim muzičarima, dobri razglas koji smo onda imali. Susreti s ljudima, s tom djecom koje je bilo sve da mi se tajči potpiše. Sjećam se nekih lica, nekih okeca koji su mi došli pokloniti cvijet nakon koncerta. Tih momenata se rado sjetim, od toga sam dugo godina živjela i još uvijek živim. I to su baš te uspomene koje znam da svi imaju negdje, koji su živjeli na ovim krajevima 90. godina. Mislim, ne svi, ali jedan dobar dio populacije. Dobro, veliki dio, pazi, ja pripadam toj rock ekipi, znači kao meni Tajć je bila premekana, prenježna, prefina. Naravno. Ali moram ti reći jednu stvar, da ti znam sve pisme. Znači ja sam to pokupija u letu, znam sve pisme i nema, ja mislim, jednog rock benda koji nije, bar na probi jedan put zasvira Hajde da ludujemo. A osim toga, Hajde da ludujemo, stvarno ok stih, to je poziv na ludost, to je super. Je, odlično. I znaš šta ovi iz Yamahe, taj Chris Giro, pazi, on je jedan vrhunski glazbenik, producent, radi sa Elton Johnom, baš kad sam ja bila na svom sessionu, nije sad nego samo zbog da dočaram, jer i meni to isto velika stvar. On veli, znaš kaj, oprosti, ali moram podignuti telefon, neko me zove, veli Sarah McLachlan. I ono Sarah, stvarno, bok Sera, vrhunski muzičar isto kad je vidio Hajde da ludujemo, veli izvrsna pjesma, odmah mislim, stvarno je pjesma. To je hit koji obilježja jednu epohu. Pa je, i moji mali klinci koji ne kuže riječi znaju cijelu pjesmu pjevati, a ne zbog mene. Slučajno su je našli na internetu. Mi ćemo sad vidjeti opet plus minus rubrika Sad ide ljudi moji. Ide nam, danas sam sve tebi podredio, znači sve su pop izvođači, a sad ćemo staviti jednu, pod navodnike, tvoju nasljednicu Antoniju Šolu i njenog prijatelja i mog dobrog prijatelja Petra Dragojevića koji su pop izvođači. A sad sam ovo stavio tako da ljudi mogu glasa jesu vam draži ženski pop izvođači ili muški.
Znači, hoćete li Antoniju Šol ili Petra Dragojevića? To je to. Čisto to. Ajde da vidimo ta dva spota, pa se ponovo vraćamo sa Tai Chi. Yeah! Evo ga, ponovo ste tu, 696, a s nama je niko drugi nego Tai Chi. Yes, ludilo. Eto ga, reci mi sad jednu stvar. Hajde da ludujemo, a ja se tebe sićam, prvi put kad sam vidio Tai Chi, to je bilo 17 mi je godina. E sad reci ti meni, sad svi kad smo te vidjeli, 17 mi je godina, još se nisam ljubila, okej, svi smo to sad. A sad znamo da si se ljubila. I šta sad misliš o tome? Kako znaš? Pa imaš troje dice, ali da se ljubila, mislim, borala si. A bilo bi žalosno da se nisi ljubila. A da, mislila sam da si znala. Sad recimo s ovih godina, kako na to gledaš? Pa Je li ti to ljubljenje drago ili nije drago? Pa naravno mi je drago, pa bez veze. Pa to hoću da rećeš. Ne. Da, dobro, ja sam prije 17 godina, kako sam ja došla uopće do Harija, i Vili Čaklec je mene njemu preporučio, zato što sam ja na Zagreb Festu pjevala Noć od kristala. I meni puno ljudi piše da im je ta pjesma isto jako dobra jer je izašla na zlatnoj kolekciji. Da, 17 mi je godina, baš sam neki dan, eto, moji sinovi i ja smo malo gledali. To je baš sinonim za tebe, eto, hajde da ludujemo 17 mi je godina. To su te pisme vesele, radosne, naivne. Da, razmišljala sam kako bi 17 godina pjevala sad. To bi bilo stvarno ali onda si bila puna čežnja. I znaš šta se još sviđam? Sviđam se, meni Gobac isto bio drag. Sviđam se da si gostovala u emisiji gdje su oni svirali. Eto, to je to. Da. I ona neka pjesma, petice. To, eto. A vidiš. Sve znam, čovječ. Ali ne znaš da sam ja tada isto imala rock band i da sam ja nosila materijale, neke ono, I onda te nisu ko rockerice. Nisu me uopće mislim, zato sam ja otišla lijepo od Zrinku Tutiću, rekla Zrinko, neću ja nikad s ovim mojim nikud stići. Pa pametno si to napravi. Pa jesam, Zrinko mi je to dao te prekrasne pjesme i onda su me lijepo iz one frčkave rock'n'roll kose, kužiš, lijepo su me peglali i tako. I onda si postala Merlinka. Kako si rekao? Preslatka. Preslatka, pa je, pa to si to. Ne, rekao si Prednježna, šta? Ne znam, prednježna, dobro je. Nema veze. U svakom slučaju, dobro je. Onda je krenula karijera i to je, u stvari sa Zrinkom Tutićem, ta suradnja je bila ta Eurovizija, Jugovizija, kako se to onda zvalo. Da, Jugovizija i onda sam ja... I ti si nastupala u Zagrebu, znači putovanje ti je bilo dokle? Do Lisinskog. A stavili me da spavam u Esplanadi. Ne doma, nego u Esplanadi. Znači tramvajom si otišla na Euroviziju. Da, mogla sam i pješiti, ali me nisu pustili. Ne, to je bilo genijalno. A zapravo mi bilo žao da nisam išla negdje van. Ali opet, pazi, biti prva nakon što je Riva pobjedila, ipak svaka im čast. Da, i onda smo nas snimali, zapravo to je bio taj prvi album, Hajde da ludujemo, nakon toga sam snimala Bube u glavi. Bio je još jedan album kojeg, ne znam, bilo je možda samo 100... To je početak dansa u Hrvatskoj. Bube u glavi. Jel' tako da je? Ne, točno. To ti niko nije rekao do sada. Nije. Eto vidiš. Dobre, nema veze. Eto sad ja. Šta sam te zamislio? Ajde, reci Bube su u glavi. Ajde. Bube su u glavi. I nakon toga, još sam snimala jednu pjesmu, ploču koja je bila Levisov ekskluziv, na kojem su bile neke pjesme koje su totalno zapravo nestale, jer je to bilo rađeno samo nekih 100.000 primjeraka koje su bile, to su bile poklon kupcima 501, jer sam ja bila kao Levisova. Super. Kako ti danas to zvuči? Doduše ti si u Americi, ali danas kad rećeš to je samo u 100.000 primjeraka, kako to danas zvuči čudno, da? Pa je. Mislim, je. A znaš što zapravo... Promijenilo se vrijeme. Više se glazba ne prodaje na takav način nego drugačije. Da, neko mi je pisao na e-mail, Tai Chi, ti se mogu skinuti tvoje pjesme za free. Molim, zašto za free? Pa nije, znaš, neki dan isto kao neki friend veli daj poslušat ti MP3, ja velim nemoj, ja ću si lijepo kupiti na iTunes. Jer stvarno, znaš šta, ljudi žive od glazbe. Tako je. I da, mislim, lijepo trebalo bi se naučiti i na taj jedan način. Mislim, šta ti, pazi, platiš kao 5 kuna. Zamisli da kruv dile doma.
I da svak dođe i dobije kill kruha doma. Pekari bi oma propali, jel tako? Pa to je jedno poštovanje, pa treba biti. tako je. Svi Tako da- očekuju dobru glazbu, dobru produkciju, svi se ono kritiziraju, ovo nije ti ta gitara, dobro nije ti taj miks, ovo ono, a opet... A ko će platiti Da, bolje? da. Dobre, aj mi ćemo sad vidjeti koloniju E.T., a onda se opet vraćamo. Stajči! Eto ga, 696. 696. 699. Aj probaj ti reći brzo. 696. 6996. 6996. 6996, a s nama je Tajči. 6996, bez američkog Ludilo. naglaska. Evo ga Tajči. Znači, mi te svi znamo kao tu pjevačicu veselih, zabavnih pjesmica koju vole djeca i odrasli, jer to je lipo reći. Znači, sad će na koncert doći mame sa svojom djecom i tate će ka glumi da im je krivo, a u stvari će im biti jako drago da dođu. Ali ti si u Americi sad svirala duhovnu glazbu. Jesam, pa dobro, ja sam radila i muzikle, zato sam se išla zapravo gore i školovati i jako me zapravo veseli big band glazba, znači da recimo Frank Sinatra on 40 i to uživam u tome. Please release me, let me go. To ti Džire, ja? Dean Martin i to. Nije ti on, samo Frank Sinatra. Da, viš, Nema veze. I dobro, ta duhovna glazba, to je zapravo, to nije ono niti gospel, niti taj praise and worship, kako se veli, niti liturgijska glazba koja se ono sluša na misi, nego je to jedna kao kantautorska izražaj, kantautorski izražaj mog puta, ono mojih, znači jedan stil više ono singer-songwriter, u kojeg sam ja sam napravila neke obrade isto nekih biblijskih priča na jedan skoro klasični način. I to mene jako ispunjava, ali moram reći da ja bi jednog dana voljela i to pokazati svojoj publici ovdje, za one koje normalno koje to zanima, koji imaju taj afinitet, ali moram napomenuti da ovaj koncert Ludujemo s dušom neće biti tog karaktera. To niko ni ne očekuje, Miru. Pa Svi dobro. očekuju da budeš Tajči, da piješ kajde da ludujemo i da se luduje cijelu noć. Pa ludovat će se, ali na jedan stvarno krasan, mislim, nema, pa dobro, mi se stvarno znamo lijepo zabavljati kao narod, kao duša. Znaš što sam primijetila? Amerika je stvarno glazbena nacija, ima vrhunskih muzičara, ali u ljudima, u toj tradiciji nema na taj način glazbenog izražaja kao što je to kod nas. Naš narod je s tom muzikom toliko usko spojen. Znaš, ljudi, recimo, ja sam primijetila čak da, ja ću dotle doći da ću reći da se ljudi kod nas izražavaju jedan drugom preko glazbe. Više nego, Amerikanci su ono, kažu ti 100 puta na dan, I love you, thank you, a naš će ti, ono, čovjek, negdje ćemo sjediti, popit ćemo piće i onda će ti nešto zapjevat tako i ono će zagrliti i reći... I to je to. Pa je, ovo je super što si ovo rekao. Pa to ja tako. Evo ovako, još sad ti htjela reći, znači imala si brojne obožavatelje. To sam negdje vidija da si još uvijek da čuvaš njihovu poštu i to sve. Da, to su velike kutije sa puno pisama, eto, i prekrasnih poruka. Pazi, u Americi to obično neka teta, ajde da ispuni ovo sve, to se daje drugima da ispunjavaju, drugi šalju to, ali ti to samo, viš ti još to čuvaš. Znači, stvarno ti je stalo do toga. Je, i znaš šta, ja sam se stvarno trudila da odgovaram, da čitam ta pisma, da odgovaram. To je ipak jedno biće sjedilo i pisalo to pismo sa puno ljubavi. Kad sam otišla, ostala mi je hrpa neodgovorene pošte. Kad sam došla u New York, završila školu, počela raditi neke poslove i prijavila sam se jednoj agenciji koje šalju, ovo je super priča, šalju ljude kad je recimo sekretarica se razboli, onda ti odeš na jedan dan tamo, odgovaraš u telefone, bez veze. I ja dođem u ured Waltera Cronkite'a, čuvenog spikera, reportera i tako. I autora. I sad ja dođem u njegov ofis i njegova sekretarica kaže, Tatjana, hvala vam što ste došli, imamo jedan izvrstan, pravi posao, nije tako težak posao za vas. I otvori sobu i unutra normalno, od hrpe neotvorenog pisama obožavatelja. Znači, to je ovako, Tajči ne može odgovoriti na sva pitanja, ali od drugih ljudi rješava te probleme. Ali to mi je bilo ono kao kazna, znaš, evo sad mi je ja to posao. Zato si dobila plaću, jer... Da. Zato kod njega, razumije. A ne, tako da sada, evo, mi ćemo se sada ipak potruditi to otvoriti, pročitati neka pisma 20 godina kasnije i pronaći ćemo par ljudi
par pisama i probat ćemo ih pronaći ili putem Facebooka ili preko medija, možda ćeš nam ti pomoći. I jednom prilikom napravit ćemo, ne znam kojom prilikom, ali napravit ćemo susret njih. Super. I njima ćemo pokloniti par karata za koncert. Super. Ja ne sumnjam da će to biti dobro i ne sumnjam da će ovi koncerti biti dobri. Okupila si ekipu muzičara Amerikance, tako? Pa uglavnom za sad planirana je produkcija uglavnom iz Amerike, ali pazi, ja želim, mislim, opet moraš nekog od naših, jer inače ne bi bilo te duše, mora biti. Tako da će biti ipak neka kombinacija. Hajde da ludujemo, da ne pivaju s tobom. Moraju bar back vokali biti Hrvati. Naravno. Mislim, dobro je, ali dobro je, planiraš velike koncerte, tako? To su i, znači, velika produkcija. Da. Biće rasvjeta, razglas, sve, kako ludilo. Da, jako se veselim. Ali sve će biti zapravo jedna priča koja mislim, bit će puno emotivnih momenata. Ja to stvarno obećajem. Pa dobro, koncert u stvari imaš spreman. Svirat ćeš više manje onakav koncert kakvi su bili onda. A to je... Pa da. Na malo drugčiji način. Ipak je 20 godina nešto se promijenilo, ipak je razglas bolji, imamo neke nove fore, novu tehnologiju. Ja sam znaš šta, moj mali je opasan, je još uvijek to igra. Samo ćeš sad posveti nekom drugom. Nego? 20 godina ja sam se ipak izgradila i kao umjetnik i kao pjevačica. Ja imam sad jedan... Moj glas se isto promijenio. Sazrija, je? Pa je, mislim... Ali vele mi svi da sam nešto nekako vide, da sam sačuvala tu nekakvu veselje. I stvarno jesam. Mislim, kako ja to vidim, ja se stvarno volim i zabavljati, i plesati i eto, stati na stolicu, baš ne bi ovu i zapjevati, družiti se, eto. To je takav. Hoću samo napomenuti da ovo stvarno nije povratak Tajči ili sad će se vraćati na scenu. Ne, ovo je stvarno susret. Susret sviju nas. Evo baš kako se dogodilo s mojom ekipom. Jedan sklop prekrasnih ljudi. Sve to nastalo spontano u stvari. Ispričaj to. Kako se to, mislim, dogodilo? Evo sad reci još spontano. U stvari tebi je menadžer sad tvoj fan, mislim. Da. Pa tako smo nekako i birali, mislim, ne smo birali ljude, nego su nam oni... Da, Miha koji je s 4 godine meni napisao pismo na koje sam ja odgovorila da on bude dobar i pametan dečko, da sluša mamu i tatu i ponekad Tajči. I on je to pismo sačuvao, još uvijek ga ima i uvijek mu je bila želja. Sluša mamu i tatu i Tajči. I onda recimo, taj dan kad sam došla na pres konferenciju u Zagrebu u 2. mjesecu, Lupa Promotions, koji je isto se dogodilo da, eto, održavaju krasne, organiziraju krasne koncerte. Poslali su me jednom mladom, krasnom frizeru, Zvonimiru Franiću, i Zvonimir me pita ko ti je stilista, jer nemam stilistu, i u tom času prolazi Ivan koji veli ja sam na svoj 4. rođendan pjevao Tajči, a danas mi je isto rođendan i ne mogu vjerovati da ću oblačiti Tajči. Tako da, mislim, sve se to dogodilo. I Ivana Hoti koja mi radi make-up, isto tako na neki... Mislim, svi prekrasni ljudi. Sve se tako divno poklopilo. Super. Evo, viš, znači to se moralo dogoditi, tako? Sudbina i znaš šta, ja mislim kad se čovjek preda toj sudbini, kad se preda to jednom životnoj radosti, jednoj vjeri. Znaš, pitaju me, pa da te nije strah. A čega me biti strah? Evo i ovo što se nam se sad događa je život, je dio priče koju ja ne bi propustila za ništa. Mislim i i naš susret danas je na jedan način i ljudski između tebe i mene i radostan nam je, a i eto, možda i nekim ljudima će, eto, tamo biti. Yes. A možeš njima na engleski? Na engleski. We have very educated audience. Of course. Evo ovako, znači reci sad te datume koncerata. 14. Listopad Zagreb. Ako znaš. Ako ne znaš, vidit će na plakatima. 15. listopad Beograd, 19. listopad Split i 28. Ljubljana i nadamo se da će biti i Sarajevo u tom... Znači, obićeš cijelu regiju praktički. Da. Sve ono onda što je bilo, sve ćeš ponoviti. Pa znaš šta, publika je bila iz svih krajeva i postoji taj jedan Miha isto i u Beogradu, i u Splitu, i u Ljubljani, i kad sam već se odlučila dovesti produkciju i muzičara, ipak zašto bi onda, mislim, ako žele, ako podržavaju, ako su me prihvatili,
Zašto ne? Najbolje od svega je što pozivaš, meni se to baš sviđa i to je recimo razlog zašto bi ja baš s guštom došao na koncert i doveo svoju čerkicu. Što pozivaš ljude da uživaju s tvojim pismama. Znači ne radiš ono, ja to radim, fali mi para pa ću ja sad vidjeti mogu li, nego baš pozivaš pisme. Pisme su te koje su žive, koje ljudi još uvijek pivaju. Jesi čula možda neke obrade svojih pisama? Jesam. Kako ti se to sviđa? Pa divno mi je, mislim, divno. Znaš šta, meni je moj tata je bio glazbenik, on je umro prije 5 godina i on je meni rekao, pazi, glazbu ti niko ne može uzeti. Glazba zapravo ne može niko niti posjedovati. Glazba je svačija i na nama je da tu glazbu dijelimo jedan s drugim, da kroz tu glazbu dajemo sebe, svoju ljubav i u tome uživamo. Ja sam se zapravo, ovo je nekakav moj odaziv tim ljudima koji su me pitali, pa daj nam dođi još jedan put otpjevati, hajde da ludujemo. I ja sam govorila, budem. Dobro, mene je u tom trenutku, ja sam razmišljala, doći ću, ima vremena. Sad je baš vrijeme zato što mi se dogodilo nešto u životu što sam rekla, znaš šta, ne znamo koliko sutra ima dana i idemo napraviti susret. Ovo je dobar poziv na koncert. Nemojte ne doći na koncert jer ne znate kako će biti idući. Pa ne, pazi, taj susret treba tako živi svaki dan. Tako je. I taj susret će se samo jedan put dogoditi. Jer mogu ja napraviti poslije koncerta opet. Ali taj susret nakon 20 godina, ako imate bilo kakve uspomene od tog vremena, evo, ovo je jedinstvena prilika. To je kao što su Bijelo dugme napravili, ona 3 koncerta. I ono je bilo super, ja sam bio u Maksimir, ono je stvarno bilo prepuno emocija i... Nije toliko bila bitna ni sama svirka koliko je bio cijeli taj događaj ljudima, baš jako bitan i kako su se svi dobro osjećali što su se ponovo skupili. A bilo je dosta mladih. Jel očekuješ mladu publiku? Pa očekujem, zato što baš su ti mladi, oni koji su me zapravo najviše izvali. Ja sam imao 4 godine i tada mi je bio san da jednog dana upoznam Tai Chi i sad, eto. Jer misliš da će doći i ti novi koji sad će da ima 4 godine, da ih dovedu mame i to? Kako će njima biti? Pa mislim da će i oni doći. Pozovi, to je to. Ja očekujem da će sve to biti. Pa je, i mi ćemo stvarno se truditi da i cijene karata budu takve dostupne da može doći cijela obitelj. Znamo, svima nam je teško, nisu vremena neka sjajna, ali ja isto... Baš zato treba zabave dobre. Kvalitetne. Za izliči dušu. Tako. Da se nakon toga ono kaže, da se svakog veli, nije mi žao što sam potrošio, ne znam, tih 120 kuna ili šta ja znam, 100 kuna. Eto tako. Šta da vam još kažemo? Evo, još ih pozovi ih sada. Još jedan put, evo, poziva ih direktno gledatelje. Pa evo, nadam se i veselim se susretu u Splitskoj areni 19. listopada. Nadam se da ćete se odazvati tom jednom susretu na kojem ćemo svi od srca i iz ljubavi ludovati s dušom. Ma, savršen. Eto ga, 6996, mi smo došli do kraja. Za kraj ćete vidjeti još 2 spota. Toni Cetinski i Toše Projski. Čekaj, sam me zaboravila sam reći, prosti. A do tada ove sve ovakve susrete divne, nekakve updates možete naći na ludujemo.com. Ludujemo.com. Evo ga, Tai Chi, poljubac jedan za kraj. Evo da te poljubim. I vidimo se, 6996. Tai Chi, yeah.